Igitondo cyiza kuri mwese mukomeje gukurikirana Urusaro TV. Urusaro TV ni sheni ushobora gukurikirana wibereye mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Uyu munsi tugarutse ku banyempano batandukanye batsindiye guhagararira amahugurwa muri Rwanda Gospel Star Live. Abanyempano batandukanye nibo batoranyije guhagararira intara y'Amajyaruguru mu irushanwa ryo muri Rwanda Gospel Live Star riri kuba ku nshuro ya kabiri. Icyakora magingo aya ngaya rikaba ryarahinduye umuvuno. Iri rushanwa ryari ryarahereye mu ntara y'Amajyaruguru mu mpera z'iki cyumweru, ryatangiye mu karere ka Rusizi aho hatoranijwe 7, aho kugeza ubu bisobanura ko hamaze gutoranwa 13. Batandatu batoranije guhagararira intara y'Amajyaruguru mu irushanwa ryaberaga mu karere ka Musanze, barimo Divine Muhawenayo, Nishimwe Parfait, Igizimbabazi Eric, Muhire Christian, Ombeni Claudine na Solange Ngoga. Abanyempano 20 bitabiriye iri rushanwa, mu gihe akanama nkemurampaka kari kagizwe na Nelson Mucyo, Munezero Grace ukorera Energy Radio na producer Kamalade watunganyije album Respect ya Tonzi. Iri rushanwa rya Rwanda Gospel Star Live byitezwe ko rizakomereza i Rubavu kuwa 30 Werurwe 2024 mbere yo kwerekeza i Huye kuwa 20 Mutarama 2024, i Rwamagana kuwa 4 Gicurasi 2024, mu gihe rizasoreza i Kigali kuwa 18 Gicurasi 2024. Abanyempano bazatoranywa muri buri karere bazahurizwa mu cyiciro cya pre-selection kizatanga 10. Bazahita batangira umwiherero mbere y'uko haba icyiciro cya nyuma kizatanga 3 ba mbere bazanahembwa. Biteganyijwe ko uwa mbere azahabwa miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, akanahabwa amasezerano y'umwaka afasha mu bijyanye n'umuziki. Uwa kabiri agahabwa miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe uwa gatatu azahabwa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi cyitezwe muri iri rushanwa ni uko 3 ba mbere bagomba gukorerwa indirimbo imwe kuri buri wese, bakazaziririmba mu gitaramo cyo gushimira uko iri rushanwa ryagenze giteganyijwe muri Kanama 2024. Dukomeje kubashimira mukora subscribe, like, share and comment, mutugezaho n'igitekerezo cy'uko twajya tubagezaho amakuru atandukanye, mutubwira tuti dukeneye iki ngiki, natwe tukaba aba mbere mu kubibagezaho.